Bina katiko kina JJ's Food Shack, nonro to vetal no, nonro to veto koni, karao ki romai vetal no tiko kina ke Mrs. Titilia na itini, na vea kavini moniti, na nonde wa sininga ona di dhawi kalawa. Sasi betungo na lima, na tini kawana miniti, ke roba kambula tali tuka na veki mni, nimbula bina ka Mrs. na itini. Nimbula bina ka una, nimbula bina ka kimto kede na ilala mena radio mbula ndo watu. Vinaka. Wambutara na loma taru tali. Ting bek ngai so, ke bi rembeka na sengi sema bo mai, se wi rembeka na geli rongo da tali na nondur we tal no na akavini kua o kere ronyo ni ge wakambula tali to ngabe ira. Ni bole vinaka na viokani ni warong kiri tiko mai, angko ngau titilia na itini, o maramani na sangalau, mela camp mai lau, vasu inkarani, ngau lo mai viti, io kero viokani toko vitiki no taun tauni kakumura ke mula tini wawa ti verto mai nabo alu mai ono mai kandabu ene eno toko ono mai kandabu sini ono lau ono levu vekem ni ke sara na nonta ni tiko mai viti ni dos tiam tiko mai but ke kem ni ke talngana vekanda ni siam tiko mai na vi se burbura mai New Zealand, Australia, bakatala kina mai bola tangani. Kena bi bono tale ena se burbura ni tukina nongo ni viti ni dos tiam tiko mai nongo au wambuli tika ni wikemuni. Venaka walewa Mrs. Neitini au nuitaka ni andua na moni mahadhau vinaka wikemuni na moni mahadhau ngo ni a wakadhiangu mbeka waka vinaka? Na dona weekend totoka. Pabimbi ni ndayan ramutok menda sarangito na no. Naro soto viti wate kei Australia sambon don rangito sa wara rasa. Totoka na daray na non rangito na ngoni ni no ortono no tongon Au bati ngango kita bitan la tete au se sarangito no ngono sen do bulikina Ste buling gorot ko no doli ngono kim dolak meta dona Soto vai ai. Endar itu tuna 15 se vakan de sindo vele sarar tuna rugby 15 but era karan bera tu Gebalabu. Malu Iyo na kitor to da kam tong na tangan ko sambo re binak. Dina saranga. Yeah. Dina todo ko ron in dando vata ke na tikina ya o ken da mandanga na sega ni ndo da ron ka ron in the sega ni ndo excited to in the 15 nangonongo sa da via sarava saranga do tani ge to toka ia vinaka don moni madha vinaka weekend na moni madha go na don me vakata la kina na madha wa ndo vakana mata ni kinongo do tali na madha wo ka vida tiko na ulutanga ki romai via vital no tiko ni kina na kavini kua o sana ge kire Mrs. Neitini me na gai tiko wuna na nonda ulutanga se me vakamadala takani na nonda ulutanga na nonda wasiningo na kavini kua Pena kauna. Iya, enta na nomundo bata-batang ko na radio bulan do bata. Enta ba na katakati ni nonda, enta ba katakati ko biya matanga. Aw ba bi na katakati ni enta na ni na ba katakati ko, enta ba rara matekiriti ko na nonda. Era tiko ngo Amerika, me ba kanto states ni kakmuraki San Francisco. Iya, ena raw ni rabuli talti ngaki no irna tiko mai biya se bura-bura. Aw yun nongo program o kila bakatambi nongo itu betul bahasa nongo my goals me tana buke o kenda da sambi bon mama da ban tana ran da kava me da ban taka binaka kina na opportunities ke e sori to weekend na vese burbur sanda mai kina yo ena mazongo ena singni kwa rongo to na vital no claro da roda ka to ko tupe bate ke Mrs. Waselang marama ko bestia rongo to kan dona vital no lak to walele ya itu to bango kla wada mana non santo ker tonga moir no to mai vitie na ker ti mai vivo ke bir na we kan rati ko velini ke dai sono ngono sa soliani se samber pakani bakar sa baka dunu tunro na ti mai bonua dena Iyo kaya una via taravali la indor taravali la tikna ni kuwa una na ron indor address tak tala kene sona issues vaya na bulut tango bina kata mentor na raida ni kuwa na retirement na retirement ya na zava enda sandu tu kina membaleta na nondangona ni vakadengo mena takavaka nanguna enda na vakadeng mai kina nonda paid employment Enda kaya enda tikongo, enda na singa enda na dingo men enda takavaka, but na tava ni saya mga minembaki menda retire kina. Kaya au na bina kat mendor na reida na
Vaka bibi weekend to tiku bulingo Amerika Mhm. weekend to tiku Amerika au no ni nanu tiku matangango ike au sara ni categorize teki kenda bak nango ni bitin ta tiku ngota taka taka tiku Mhm. ndone wasi ni ngoni bitere tiku ngo era taka taka mai biti Mhm. kembali no taka tu mai biti akembali amusto no FNPF Iya. ya musto no FNPF er sa tiku ngo iya ukila en sa mai tiku ngo er mai taka taka tale era seng ni sele ni bono mi Amerika era me da kadaka me otia merna ngai lis talembeka se sarna tumbanga bonde ke Mhm. sana ruitira to mbeka na ilawa ya ka sar ko tok mena president from biti en ngoner sana den kina da kadaka ando Mhm. dona category ya do tal na category era da kadaka me biti era sam migrate mai Mhm. era sam migrate mai era sa ko talanga me na ilawa sar marro to no FNPF ya no sa ko talanga te keira ya kami bala anjir na tiki ke erna mai tori da kada telike erna mai da ike da kila no social security na sa Mhm. sa da tutun tababit na musu tiko ni rada kada tiko na no ro mai pai ngoni da kada wat kena kene ka toli was una kongo dorna reda o ko a seng sa tan da mai biti Mhm. kan bala sang tin dona FNPF contribution Mhm. wata sangay loktal me ke ngai sang talin ni leni pon mo kan bala seng ni baka sa Mhm. Adam beka sana tu kina ena ngona sana dingo mai kina takaka. Enda kelati ke Amerika Mhm. o na ni o baka sasa Amerika. Era tukuno pango the earliest year you can retire ke baka o irbi kena na sudu mena 1960 onwards baki ono sanga bul karua. Mhm. Iya the best advice that they've given if you nak monga idengu ni ko sa ono sa bul kavitu but mo sana gay torno mo full benefits Mhm. ni sasa ni sambe kono sa bul kavitu. Yo kaya uno dana dorna verei da kina Mhm. weekenda kwenda sa mai tungo e na oti mena no dango ni vaka e vaka tapa sa tiko mbeka e dona no mo burubur ni lavo mono ni vanga taka tiko mono vaka den kina ne na ngoni vaka den kina da klabe na kana na isau ni tiko Amerika Mhm. kan me vale a una ke Mhm. vaka o tiko ngose tiko no mulo mai bai ko kona yang ni vaka so ni vale mbeka una do ya witum mbeka wikem do mai Mena East Bay, vitu mbaka na red dona pula. E wakatau, ke wakai kamanda dona rumu, e roni tiko Iya, na rono iya, undolu dona rumu. iya. Mhm. E dona rumu ke sa rona rumu roni na wawale kata toka ani na tolu undolu. Watiko ya, Iya, ko mani ya adab mendana ser. saran. Wala kata ani Iya, na vana undolu wakatau e na lewu ni rumu, na wili ni rumu iya. Mm-mm. Iya, ko sar nga ya min sa tik budak dak tekken da tokkina. Mhm. Weekend ta enta sa via window sa ya da utiken ng bakon sa bulu. Mhm. O sa we es orani dak dak tekke o orani dak dak talimbang got kinan bakye. Mhm. I can work for another 10 years. Mhm. Iya, muna musana tik budak dak tiko. Kaya kai vano undol kama de vano undol sa nungurende. Mhm. $1 sa nung rende, o cha sang ito na sa nilibo-libo wati kinawai, Mhm. wati kina sa ni kengu kanay. Dina. O sana bita mandira sa rin sa uliba, bita mandira. Kama me sana ta kira, kama de meron na $1 sa nung rende, 2.5 2.5 na sa nung rende ni vale, okay, Mhm. tanga meta kana sa nilibo-libo sa uniwai, Mm-mm. wati kina sa ni kengu, wati kina gulak bilak na gas Mhm. yung motokay. Mhm. Kaya bali ha, kaya kaya baya, mena vei bula, mena tikumbe ka vei au, eva kina $5 Dina. Anela mena tiku biawe Mhm. yo nangonang ko we umantanga ba tikin ito takiro sa tata tikiro mai Mhm. wat kun chikon mata saut Mhm. okay o pa ka na ka ver na tumberi o mai biti ver na marama na women's movement Mhm. no na sabo ka sal te kya no mati ko no mo time nik sa te un don mo ta ka te ki ko ngomala tan no mo time Mhm. na talando na bun na kero to sa mekin Amerika Mhm. balata na FNPF sa te kilanga ver no ngar do bang ta no no labi bulye der Mhm. salak na bultor dak isang scholarship kan sa no so much non riduru mena non da provident fund ya talando na bun na kero sa loma nakakil me kero lang may ta sa Amerika bat kero no much ko no kero no bagden kin ya koya ke baka on kilati ko ni na no so ni vale no mo lam me ti ko me vaya
En don men santa tak teki kenda tiko, mena tiko vi kona ilava ya. Ena vi bula na ngono santa lim kina. Mena tiko no makam. Sendo lo bono mena lakum tiko mekin no buring lap. You need to have some money coming in, amatam da tak tiken ke kasarangai ngoni bin nakor na lu vendar tu kesa libunon reyau kasarani kai iya mata iku sampai tunga pat ke yau kun lega tak na nomo iya no musoni vale manda no musoni vale ya sanangai ya toto kaya ke kasaran da kabran lu vendar ya weekend na matanga ndun to una klau na no no reya sandon me batu ke anon tarai dina so weekend sana tiko mo simbara mandin lak na ngono ni ngono sana na ya lini kin kadi non tambul au na berenting ko na kami na sa tegu marri menta marri tiko no ngono ta tegu waka sam tartiga you need to have some money put aside when you retire but sama to weekend na tori la wona be madao se be madao ruwa dangono na musukin na ya how are you going to live yang na taron mit sandoy taron kento to kinay how are you going to live when there's no source of income coming dina iya dotal nesa na so weekend dar sabangan na tik meron la koy witi meron la koy witi iyo bina ke ko sabana no tik ya yo na vele limbeka na veron banga no dolu lay la mi tik bi ko na we ma zawan beka mo na politik na may witi yo na vale me satiko ondo bi olita ko be so kala kuni wala tapi tiko no mutugi ke tiko no bali may witi ker bakit tiko ba nang bali betes to na durung ngayan ona di mamatanga no sa sinrota na living standards may witi di na todo ko ona durungan no durtal mitumba hindi na todo ko ya so na kami ta sari de tiko ya wat ke una ko na veira ko uno bena kat mitor na rita mantai veira ko rasen ni bakasasai ke watianga sengni tiko nonra tambak na FNPFC investments may biti yo tayron gay bakan sole breadwinner bi na matabu wala may biti ramad usando lolo masarang bi so sa bakanga mera tuenyo irike mera sa zakazaka tunga balitir na chukong may biti dina ito na nung tingin na bir na so na matubo wala usando lolo masarang bi so na marama sa naturang arsama yo wala tunga zakazaka Mengay ba camera di man to mayroon nga ni may biti dina go so mi mengo sang matangaya no nganggo ano bi mala nga may makuin sa nilawe dan bekar na numiti ko ron nga ni may biti na dono ngo na uti may na ilawe pa ko tigani dina sarang kay bina bunar na rabikin watalaki no ko tol ko ada indicate supply you know sana ready to ko minute ko bit to batik sana complete ko se senga yan no no dor tigna ro na katin dor we stay kin vale bolet to kila ni le wiki ara sa tabati ko dina venaka valia buta toka na no do lutanga de vital no na kabini kua bikim do na sema tiku mengo ke ka do via we was say telling our mind do via ka tabi mai ni vola mai angona no to bata no to tungo no bata ambala to no lutanga go ko buti kenda kede endo waka kede to na lutanga go ya ona Oroni ko tiken daru tali mandanga na retirement Mrs. Naitini ni berni dor be taraya ni na nonda mai tiko kianta gai benga ravi tuka ni bira mai nonda ko na retirement ya obia wase ambaleta ni ngo endua talinga na tambana ka benga ravi tali tuka kina na life insurance na life insurance biuta toka manda baka tiki na Lincoln Heritage ke na life insurance policy ndo boli tiki na Lincoln Heritage au bia bosa tiko ngo na matangali life insurance policy tali so ka ubenga rabi tali tunga kina au senga ngani ndo wase tiko ni baka lebu baleta ni ngo anga nga baka bimbi beira se anga nga baka lebu beira karsa baka pepa tiko baleta ni kota dake mayo Mrs. Naitini vida tiko na wase na kenda to wase ka manda be kenda to na sangwale mai sa mai rawa na pepa ana bono le bongo Amerika matai ke latiko mena tini na mbaki mona daka me tini na mbaki mena musu tiko na nomu tax na via mbaki ena tini na mbaki aroni ko nge kila ni ko na nge roni tora mai
dua na ka na ngono sali ritai kina na social security dua na kan bimbi menda na kilati kompleta ni so e ngole mai sa rame na pepa i o te ai kung ngai vina kato i kompleta na lewu ni no to ba karong i tala no beka me to daka tunga under the table se private beka beleta ni to daka kilati ko ni ko sa daka tiko ai ko sa tur mai no mi labo ni FNPF mai viti do sa ngole mi kina sa mai rau na bule ken do sa mai tau ia burau kine ke me kuni tiko na waka sama me to daka tunga privately baleta ni na siang ni musuki na nomu tax na noma tiko o ngandreba mo na daka ni dona banua me na musu tiko nomu tax at least me tini na baki nomu daka tiko musu tiko nomu tax me rau niko kila na ngoni kuliam baki ono sanga vulka rua kina se ono sanga vulka vito sara ikasana roni tora na nomu social security me na veibuke au tukuna tiko ngo na veibuke balete ando na kai roni da vaka da laital nga kina misa tiko iyo nisa na tiko nga na vaka sama vitali au sana vaka tiko nga ngo musu tiko nungu tax balet na ngoni utur ki nungu social security sana roni ruti au sartungai esenga kirona vaka data kani weekend na kabini it will not be enough. Yes, ne lavo it will le not be enough. iyo. Ana soli mai na social security e senga ni na vera rau ke na saunimbula. Wakasama takamande abate o kila tiko e so na ngonongo era sa torti ko non social security e senga ni vera rau ke ni saunimbula er tiko kinongo even wakamatanga era lako i bitin baletan do so talanga na wakasama do watiko ya o vitali au sana utinga na retire au na lako i biti au na lako te ni lavo yo kila na dava e na vinaka na ngona misa lako te ni kina ni lavo se o sa retire kina si tu vinaka tu na no mombula baleta o ira ke ve ko kila ira na ngonongo ira sa retire sa ratura no social security sa lako i biti era le sutale mai baleta na vuni wai era ngole ngole me Amerika me ramailu rite ko bakabuni wai senga ni vera ro na wakasama taka ni kusami tu Amerika na itoba kinimbula iksami mbula taka tu ke na kilabi na katu na bekanda na tuba kimanda ni lore bakabuni wai monge o na no matiko ni kona ro ni le so tapa talanga ai viti se mona le lore kine viti kiroro ni katalanga ni na senga ni wakakinai ya indona ka mindana garo se mindana yandra bitu mbak kina nangonongo ni ke bakato sa tuba ni tiko yani matai ena senga ni roti kona no social security kene karua ni sarau mai na pepa mai daka taki ko sara mendona banua me rani ko musu text tiko kina musu tiko no mu bakadava baleta na rani na bukeiko do tali na kau bia bakamadala talanga kina baleta na retirement na life insurance ni tiko endua na life insurance policy senga ni tiko bina Lincoln au sana bakamatata kaningo ia u beng karabi tali tunga na tambana talanga ni insurance ngo e tiko na Trans America en duindi tiko na yada kala ni dotal na yada ni insurance e lewe sa durti kina ngo na Trans America tiko talanga na New York Life at ke na nationwide na na kambani talanga go au beng rabi tali tunga kina yo etiko kina na policy karawa ninda vakayanga taka menda tarada ki kina na non the retirement planning na veka so membeleta na retirement beleta na buno wakamadala takan kina go ramadanga ni ngole na IRS website ni lako na IRS website ninge wakawili ke kia wakamatata tak sartunga kia ni tiko na life insurance policy rauni ko ni wakayanga taka membeleta na nominee retirement planning kasenga ni na so mi text kina nangona iko sali turi labo kina kamanda sa so mi tuani kina nangonongo ngeli adha no mbaki ono sanga bulka rua o sana no ma okay sarutan go so mingo o sana veterani labo ko merani buketi kuna na saunimbula me baka madala takatiko ni a Mrs. 19 sa rawa sarangani ko tubana nangonongo na nomu so mi bakabula mengengoni kulia dhaba kina na ono sanga bulka rua se ono sanga bulka vitu sa lako mai ni labo sana lako tunga mai viko ni labo me kurawata kina na $5 na $1 ya na veibula for the rest of your life se nangone ko sali retire kina
na kai to toka kinango na life insurance policy dua nga na vanua i korani bita kina no milavo na ngoni kona litura li sutali kina e senga ni kona somi vakadava kina. Tax free, Iyo, tax free. Ya, ke bakau ni vekila vakatito na life insurance ya ni gebe tar mai. Yo ya na kai ronin da vakanga taka e na buku ni retirement na kakiro vital no tikina na kavinikua. E bimbi me dana ke la tiko ya na retirement sarani ko teko bu sarangani gobe ke do na sengoni tiko au ke la Mrs. Naitini se teko bu mbeka mai na ngona sengi ambaki wasanga bulu wada kina sa teko bu ro bito toka baka tiki en dona ka me beleta na retirement beleta ni vago o kenda endre ke de weekenda na maruru i lavo ke la menda turma inda bito no the savings account no the savings account in bange endre au wikim tu mbeka na semitik main dera wikim tu yo beleta ni sa do langa mena langa tumbu kosa langa mena ker se so kilani rangan revantina na bibu ge sara langa tu ranga mai sa lak sartiko koya e bimbi kina menda kilani tiko tale e sona na keni tukutuku ni baka wawalangi na vehicle financial vehicle e rao ni da vakayanga taka membaleta non da maruru labo for our retirement ngona e sanda na senkina ni daka tukona mai Mrs. Naitini na retirement age ngoni kusana do ni kina na mbakia endo tal na ka o baka samata ka mai ngone da butami kina Mrs. Naitini ni do ya iksa do na mbakia ikusana lidengo endo tal ngo baka da na ngomo nga na ngomo sana sinro ni daka Yeah, your body just gave up. Because I seen really the cover na daka ikondo the cover tu ka o kila ikondo maru taka tu. What will you do Yeah. Sarani na teko mo saranga kya na no retirement Mrs. Naitini. Una binakamali unum sa kutumengor na via sana ko na kaniri na insurance kore tikongor kore ni la ko mena bil taka mena tarada kitanga non retirement plan ken mbala in addition to the social security to toknik sama mata tanggore ya we kemuni ko ni sangai lako mai aba buna taka unik sa puntalangor kla we want dalam memang ken saben nanda gelak mo may kiyo na kla na matanda na limin kantareta and the window me gongo and the kala na katuna law ni caregiving ko lebu ke ako na private jobs and the sabasal taksir nga bira sargela ko boti ko mai ni alo binaka ni daka and abono mo baka W2 W2 employment but me musto no social security san gawro ni daka to in addition is on a private jobs me kuria na ilabo or wada ti ko na bi mazawa se na bi mazawa ruwa ke kam da bisu na bi mazawa ruwa ya kwa nga ando na itataw balata so sar may daka ti ko mo tanga usas so sar la ko mai sar ka pepa sar may daka ti ko sarang kay no ko sarang kay kutukun na siang ni na daka ti nga mo no menala ko meno mo no sasa mo sa natura no mo sa atin kinesianga you need to work at about 10 years klay ti ko konda klana 40 credits 40 credits yung marangay makarida marabawuli ko sarang lak pabuti ko mai relak na kan social security administration reda men pamphlet sika rabawuli ka to karaba daka takiriti ko me kuning garakinda dal sarang wala kay nangoni karga yo sinta ka tunggo ya dona sana do talana sana una we kendo kwenda sa tikongo ike ersengli ba pepa orongo teltinga barnanga bitar tarayiti kona provident fund e tiko talai ke orongo tiko ni sa tiko talai domna bakana retirement plan o tiko ni ke era raoni rambula tiko ikya merangona sana no meralistale mesa tiko andona ilawo era raoni le irtiko non lista le bitie ya be rapar sa bakana nan tiko ba merna lista le in non but ni resengen in non tani sengen rava PPK so there is a retirement plan at the Provident that the Fiji National Provident Fund is doing ngerto sa takabti kaya o bambuta na bibi na kambia ka Mrs. Naitini deroni dorna sanga men do verto mesureti merani na may baka matatataka na tikino ya iya ana rin to saranga pasaranga na turanga rani do tala iya sa kendo sa tutok nga kendo turangin kantawe do talan turangin kantawe ti kumay kaya rani do bitar tarawane
Mana pa matala saranga mena tamban ni retirement Totoka. kina retirement plan and ran din da biula ba ni kina tiga ni bangay balang mena gay tour nang unin ta sa din kin nagare tu na totoka ni Amerika Dina. aba ba nakatagti ko na may na kirawati ko bakalele mo Australia au dono ko na nakatagti ko bito dola valley in and out of New Zealand au baka na to kino yung beka mo la ko tal mo migrate to Australia so migrate to New Zealand atau mo ngono kay tibo butu ki Amerika tong may kino dola ko may pata ka ka stengay do atani na buro-buro ko Amerika mo salong tani kina muli sa sangat taki ang balatike estengay ni tabakan duin-duin taki o baka pepa se sengay Kaya the beauty of this country, America. Wakambimbi, California, Iya, di California. Taka ba kuko? Taka nga pa kuko. Marano milavo. Kakunya taka undana ka ko manaranyir tuturik na tambay nilaw Ya, o anta no mi boleh nakati kung tanga no numitik non sana pa kadien mo na may natakadaka. Dina. Iya, kaya una. Iya, baka bire ako na watu na nanul or nati ko may biti. Parang daw although kasi mo saron daw liyo na kerker mai. Kararabi? Iyo, being we are actually spoon feeding them. We are continuing to build a handout mentality. Quando nakata me vengo me kuwa. Quando nakata we can't nasama ituike and the bingarabi to governo non dai viti, governo luvenda menta bukeira that we enable them mararanir nangai di wak nga kairon rambulai. After a while, they can run their own lives. Irasarani, dakang businessin back, Irasarani, dakaban non ray labo, na build up their assets. Merarani rakuni ravital chumay binasi vitaike. Blaton nati taike, viambula talanga. Dina. Pinaka Mrs. Netini ubaka sa mataksaran doon na ibosa you teach them how to fish. Right. And they will be able to feed themselves for life, doon na kung luto ni Bimbulo at ko kinaya na singa bakaraway, baka dirlala man dinay, baleta na marama ka litala dito ko na singa, tukun niyo ko sa non to bula kaya na matubo bale, sa may dola tu, may nakamanda nga utura raw tiko na baka madala o kilay ko ay usang sar ni kilay ko baka binaka me wakila na no rai dola ke na be ka ke de bawya may na kanga utura raw baka dada ni rto sa baka ra bisar tinga may buana no na matubo bale donesa na Indonesia na o ko saranga baka te ko esa kila baka imbula taka to ko na no bule ke memba letir to saranga no na matubo bale baka se kila rueti ko tas ruiti ko na tikini raya ronin da rekinan tua ka ronin da kai ni lebu saranga inda vital no ke basar tunga dua sar ker tunga menangone sar basar tunga bi madha sa laku tuna so ni groceries na kenreto na menreto na nonreto iso ni vale na kake de baya esa laku sar tunga ni Amerika dinanga ni reto tiko me viti reto rawa sar tunga ni reto daka takirto bakata kirto kila angin do talin na tambana ronin da reda talikina ni so weekenda enda mai tu sa balabo mai nangona anonda mai tu going back indo nangoni sala o kila ni so weekenda senga ni do waka sama taksar tu baya but that is the reality waka mendando waka o labo tunga me so ni nonda senga ni tiko i asan to make up for our absence. Yeah, let me say something me in the same so din ko mo postota. Kono matanggali re mango runa kala no re ni kamango kala ka me guilty trip. Gor saranga. Why should it be a guilty trip when you are here working? Kala matay matanga son gor ngona sona rai una me na visau. Visau yo, to visau taka. Mo baka samte ki menta baka samte ki nga kenta sambi bono mai. And the Medakatuki, Matay Mantanga, we have sacrificed ourselves to come away from the family. Tina. Dona Kanda Kava. And don't sacrifice Lim the Kaman, the Lakaten Manatabal, the Sintik Vatikera. And the Garay the Tikumatanga, no Dola Tongo, Vitilis to my. Au Sabangango, Kemundo, or can the Tongo Tombuno Tokai can 24 hours? Rare Tokai Valley, Burmdana Tokai Valley. Na weekends nga da kasong rakala teke kenda toto may watong na takapaka so nakaba me tori they know we've sacrificed ourselves na talaga mai
Sanda bitte na tumutubo bali, we have very little time of leisure, which they are doing. Salib nga nang sanda taka tu, ya weekend da ti kongo ay sanda buru sa tunga ni lavo vir na we kanda may biti. O sa ker kana dona kaki mem doba buli vir kena maramu may biti. When you are earning, learn to reward yourself first. Kaya bala, and don't go ni sala mo reward the kikukina. Weekend da biya umanda, I'm a Christian. Come to the cabo na kengwi sao. On the matanika, I put away my tithe. After that, I reward myself. Rewarding myself is like keeping money to take a trip somewhere. So luckily, volbol no go solo, so ngande ke, and no I look after myself. So that's rewarding yourself. Kaya baka sarata kabut ti kaya, kena karu ndo talang bono merabuli ti kena rewarding yourself kontor 20 ko. Mararede ti ko nang ngono sana bole kini wati kina rata kabaka. They can put some savings aside. Marasati ko baka buli ti maramusu ko ti ko. Okay, I'm gonna reward myself. We mava kini rata kabaka. Au nabita ba tiki and donan ronan dol. Say 5 bulu matangan dola. Say rosa buka 5 dola. Bitu ba tiki and just forget about it. In that way, na savings una katuntang mengor, wati ka kulita tarnum savings. Ni karara na savings is a discipline. You need to the discipline take kanda and marorela. Yeah, I'm going to stress that we got to learn to discipline ourselves. The redirito na to na India or na kanda na India, kaya bakara erata kabara, dapat da sinita kabara chicken. I can actually na Campus Crusaders for Christ and dona ulutang kimatumberi on mastering money. Mastering money. Kaya mala na nomo na manage tak na nomo ilapo ni matawale. So na savings and dona kay bulisi una. Vinaka wale Mrs. Naitini da torongo da manda na itukutuku me berto na vito konitiko na nondaru vital nongo bernige toma ni taleani na niro vital noa. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na budi nan dawo sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Sema Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. The toka, the komba na kenen dami-dami. Baka diri nga lala, sabi-saba, kanggay window na yang kona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun tali mo na San Bruno Cavaba, ningalimay ni may kitawala manda na ngandi kale busara. Ersama ay bukan dinataga katalay taka na manggosa, kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundo na di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station, kaya nararana mga bugalewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Waraki, kaya may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng walimay kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka na bongilebu. Nababay ko marunta ka tiko. Senga, isang doon din na namaraw kinabogay singilebu wakila. Wala na? Kesa man ikavibin na nungumbula, kimundo sa nasaya nilenga. Doon na senga talanga ni Rere Walo masaya mundo warakatiwa na ilawang rang-rang. Balata ni Swada Kabato na nungu life insurance policy. Iko na kam tuwa ka tabi sa tumumantang na numundrangay siya nga tunaman to Pepa. Sa tiko na mate, si siya nga na Pepa, siya nga na lenga. E si rawa nga nindu na nomu life insurance vay Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kanda binaka na ito kay kanda sa mga ibogay tiko-tikong goya Amerika. Kawarawa sara na baka leofomo. Text may kinabasay mo walu bandua, tolu walu lima, and a kenay tukutuku matelalay.
Mai potong tini karua na miniti me ono na kaloko e na radio bulan tua vata sa wala ka tala tongani mai dava na nero vitala noa na kavili ko na non dai dav na non dai wasini ga na ni davu kalawa totoka sarana vi ulutanga so kiro mai vital no tiko ni kina ka mai wase tiko ya Mrs. Naitini dona ka na non da na non da pakasa matanga na non de lavu na discipline ulutanga ramba levu. Ya, ni kua ki roa bia mi taramantanga na vika so membaleta na non de retirement ka ki roa sa vital no ni kina na ngone tiko bukina na vital no viki umni na dalata ni ngerongo da talitiko na radio bulandu vata YouTube ka ki roa sa mi tarango na non da vivu ki tiko bi ramai viti e dhabon bea ka enda buke iran dina tiko na taro lewa tiko ya enda buke iran dina tiko senda wakatabuli da tiko bi iran nambula ni vakararabi Iwe na vanu enda via beauty ratiko kina na nonda matupu vale kawa tuko ni tiko ni ana songko ni bimbulo wa tiko kina na singa wakaruwai wakatiro lolamandina ni rto ngoa samai lenga koe ka non rto iburi tiko ni lavo rto sangkai tiko ya na matupu vale mai viti ka dina ni eroninda baka binaka buana maramo ya ni nanona rai ka dua kina nanona life insurance policy en dua na umai lavo na kau me laki buke irto tiko na nona matabu vale dona kau tali taka kau baka binaka talanga kia na Mrs. Naitini ni lavo ya ngai baka samataka na exchange rate na ngono koe sambo tiko binaka saranga koe sana baulin dua na lavo binaka irto tarana nona leoni matabu vale but for how long ena vada wana balavu ni ngona berni liu tiko sukina na lavo ya sana ngai mai tu ya ni koe na bika kiru mai vital no tiko ni kina na dab sarma de roninda da kava menda na bukira kina na nonda matabu vale mai viti me rawa ni ra vakunge titiko kina ni ndondonu mera na da kava mandanga na kava katakira ni berni rangai rai mai sanango ena buku ni lavo ndo lako tiko ya ni se dava mbeka na nomuni rai Mrs. Naitini Ia, koe au na kou kai tiko redike o wawina tiko rtona maramai kou besi so tale veke mni kila ni stambangone tiko ni sa lako rao ena daka bisnis Ia, na ponoa ya menta sa teka bure deke na vir na luvenda mai viti ke baka enda sengi ni rapabulivi kla rangaravi tuke ani ke baka sa bulir sa radaka kasando na toso ya Ia, na katal meta katiko ke baka sini pira rao na nonrna na takataka tikin da kila na isau nimbula mai viti na kenra isau mtanga na takataka era ni rabuke mera titi pakatoka dona business don business lila it's an income generating that will bring in extra income for the family and the talana mindset don me bisa una ni da tukuno bango ni don tamate titi pakin business kla le weekend sando undo kila ilio mtanga bendo me titi pakin business ali sarkano ni lao Dina todo ako. Sen, me bisa na concept. Na concept nyo, doon tamat sabi di ba kinisnisi. E bisa nga meron na mindset, may na being an employee to being an employer. Yan nga. Iko sana siya nyo nasumiti ko may ito, o iko sana nga, you will pay yourself. And you will pay people that will come and work for you. Yan nga na mindset me bisa. Yan to na kaunto kiro babiotin kiro to babuli dirtal nga na tambangwan ni Berto na ito kanya lubi kiraw. This is how you're going to do things. Niya sa buliti ko takataki ko. Niya to may tanong stage ni bola mo sa teka budi di bakin business better na tao. It should be creating extra income into the household. Ya so na puno enda na reiki na menda na babuli dirto na lubi anda ibiti. Kaya ni na donong na tao may na takataka ni nana kita taike mersar natiko na non restos mai viti ko na rani bukir mertos chikina mbek ngai sona kala lai unan dorni bataratu yani ko ya na bunu tanga na insurance ko tutu megor merda kaw merda nangon non rapoka dengus ya nangon sara matiki nangon go unu tanga berni doroti dorbitan no dan sing sa toringa don liben mam kala wala ke baka eksana lenga ka koni lenga tagi unan sa lenga kin kanang do kam do buli chao
Ia, gori do talanga na ulu tanga ni veitala noa, Na dhama do na vina kata me dhaka na gono sa mati kina, I vina bono me uli imbulu kina, sombeka na tuku na, ortongo sa me waka mana tiko na mate, senga kani veitala noa, dono me tono veitala noa taka tiko, Dona nungunana, sema tiko maingo, tuku no kone singa, senga, au sa tuku na gavir tono kone, na kuna nga usa mati kina, do umbulu tio nga kota lindo na kaidaka. Sa basar tinga na vital no. Au via kuti kenda to nga waka leka waka totolo nga kina non to sanga tiko me to viso taka mantanga na non rito waka ni waka sama mindset or to mai viti ni kenda ngo rodi taka da lako keda mind da mai daka sanda givu ke ritukani na non dale ni matu vale whether it's our parents se virna ngone se o deitale o irumbeka na tua kanda to se na tadinda to e to vivu ke tiko vira. Au bambota endona roni tōna mbole kenda tō kina, ka tō ke la mai na veka sa iadha wa boliti kenda tō tiongo, ni me tō sanga, me tō bukeir tō mai viti, me nduri endua na businessi. Ke waka tōna wakamuria, tō wakawilika na non rivolo ira kar waka i lavo tu, se rarao i lavo, se tūwena ka tōna rambula, e na buruburungo, endua watanga na kai rando tukuna, starting your own business. Yo, na tika bunin business ya, sanga ni kaya next $1 million business ya daba, Turi di ramandanga na India, niyo iran do toka na canteen lelai, wali taki toka na ice block na bin na lakarisa, kwa sartinga ratikin ng bula to Riani, sando na bali tambarua, sala ko na motoka, may na business lele wala nga, katondo reda tika no kento nito ke, to didiba, boli kina se to reda yo to mbeda to mbeka ni ndo toka nga na kentin leila e didi tiko yo au kila ni ya mbeka ke kai ndo na ka oroni kaya me nonda to ai kau e na vitala no e na kavinikua ni sana mai dava na ni nonda to vitala no ni davi kalawa me to sana sanga manda ver to ke ver to bakarara vitu mi viti to baka sama taka to bukir to sa tungo ken to na burbura lewe to na baka sama on Google na be matanggalim business e rauni to to bukira kina merato ya butaka mi viti auronika na ondo ndivo tu Mrs. Naitini, ondo ndivo tu nangono watu kina mai viti mendu tu ni sana go mengi vuki o yani wakailavo meu vakundure endo na business mai viti there's so much opportunities mai viti na opportunities na ngoni salero ni to vakundure business kina etu to sa ele usaranga una ele au tokan na vakasa mungor ko ya ko kaitingo na kina mer sta teko burreva na vonu endaroni na ravi kina menonta income source buru ni lavo menta sati bo bobuli dir kena lu benta koretik boli mai viti ngongo bakatala kinor na tike mina tikongko kanda to tiko no sideline hustle yang bekana kana vosto me mina tiko balta endono ni sana mo lumukino kongo na pick up mo kaya Dina todoko. Kero sana mai dava tale tonga ke wakanga o tukuna e ramba i lewe ti tombu e ronige toma ni tali tiko e na madha o katu mai nanonta i dhawi ka lawa me wakai we toko ni tiko kena na JJ's Food Shack vinaka waka lewu Mrs. Naitini ndo talambeka na kauni via wasea ni mbera ni darugai mai we waka mo de taki na ika vinikua o kila wana saru ti kenda vinaka na vikasa wasea ai Merna paksam tak toma na loma ni mazongo, enang kay toma ni tale. Wakabure makasama tiko. Iya. Penaka bakalewu na radio bulan do vata no manito kani uno buninda ko ke Mrs. Titilia Naitini and the Wikalawa. The Wikalawa ke Mrs. Titilia Naitini and a video koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio bulan do mata San Francisco.